بله تماشاوان نیجا سروک جهپی دبیجه ورن ام لهف حلال بکن ایجار جعالی کردا و حتی انها تنه لسر ناوی یعنی اگر مروف لسر ناوی هدپی بحسبینه سروک بری هدپی صلاح الدین دمیرتاش هلوستا خو اشکره کریه گوتیه هلوستا که باشه تشتکی باشه پشتگیریه کلشداروغلو گریه وکیدن زیده اف مسئله ناوا کردان ده گوتو بیجه که کور لسر نهاتیه کرن کرد گلو آمادنه در کهون همبری دولت دستلات و لهف حلال بکن هر دوالی از جبریس فواد اونن بپرسم سیاست مدار و شیروبگر سیاسی نها لگل من دم باش بریس دم باش سرچاوا هیدیدار خان بله كك فواد نها لهف حلال كرن يعني تشتكي ببرام براستی تاوان آن نحقية كمروف نبزانه بون نجيب آوايا كي ريك خستي كربه مروف دكاره حلالية بخوازش بويوه تاوان انكو دولت الهمبري كردان كرنه دكوينه چارچوبيا لهف حلال كرنه جارك بانگا کلشداروغلو گنگشیک دنابینا سیاستا ترکیه ملت کرد و سیاستا کردستانی نه مخاطب به بانگا کلشداروغلیه لهف حلال کرن آن به شکل کیدن روکالی رابردیا خبون جبونا تشت بویی قدیایی دکانه به گنگشیه کرن ظلم و زورداری سر ملت کرد بردوامه کشچیه افسد ساله دولت ترکیه دخوازه راستیا ولات و ملت کردان جهوله راکه باشه دولت ترکیه آن کلشداروغلی دبجبه سیاست جنوسیدکار بردایه نابر ندایه اف سیاست جنوسیدکار بردوامه نه تنل باکور کردستان روجاوای کردستان باشور کردستان دولت ترکیه به پیشگیری پارتیا کلشداروغلو جی تفگرن جنوسیدکار دو دومینه باشه گر تو بحال خور رو برو نبی تا گوتی نزانم 5 سال بری مشاشی کری کاملا حلال کنوی چه انجام بده تو انجام ویت نیه سیاست کردستانی و ملت کرد دبه نبه مخاطب و بانگا کلشداروغلی اف بونا سیاست کردستانی روژه وک سخته لیستکه که جدو 50 هیام به دو 15 گوتنه ایرو کلشداروغلی دبیجه تایپ اردوغان دو گوت و چاقه کلشداروغلی لدیج دردکد ایرو کلشداروغلی دبیجه ایجار تایپ اردوغان لدیج دردکه و کشه اما اب کشه کردستانه نه به پارتیک سیاسی ترکیه رایه کشه کردستانه به دولت ترکیه رایه دولت ترکیه لولات ما داگر کره و دوی جوی ولاتی بقشتن بچن لیکک فواد مثلا بحثا روبوسکی دکه کلشداروغلو بحثا زندان آمده دکه راست مثلا بویرین کو بحثا وان دکه اون ین کو دوان سالین داویه ده پیک هاتنه پرانی گلو ددما پیشته اگر هیا کو بحثا درسم زیلان کوچگیری پالو و تاوان دنجی بکه یعنی اگر هیا کو دکانن قال بکن بس اف قال کرن بنا خافاندنیه حال حاضر سیاستک جنوسیدکار دو دومینن ایرو دولت ترکیه لعفرینه کاری جنوسیدکار دکه دموگرافیا عفرینه دو گوهره دخواز عفرینه جباجاره کی کردستانی درخه باشه کلشداروغلی دبیجه دولت آمد دوید دو جوان کارین داگر کر و جنوسیدکار برده نه ام بیجن سبه رو قالا درسمه جی کر نا اساس کشه کوهین سیاستک داگرکر و جنوسیدکار دومه و سیاست دولت یا داگرکر جالی تمام پارتی سیاسی ترکیه'de te pejirandın. Tıkes lehember ve siyasete dernakeve. Pır hesane İro tıfaka cumhurci tıfaka milletçi makezagonek nuhamade dikin. باشه برای دوی ما که زاگونه ده بیشون که ملت کرد و کردستان هیا نها ما خوستیه ام به جهوله راکن من نکانی بو ام جهوله راکن
ام هبونا وان قبول دکن و ما في ملت کرد لسر آخا کردستان ام دو پجیرینن کرم کنورن ام مذاکره بکن گوتن کورج دوه وان در ناکوی ناقلشتر اولی چندک بری گوت کشه کرد هیه باش نابیجی کشه کرد چیه و از به چی شکلی به کشه چاره سر بکم 15 سال بری اردوغان جی گو کشه هیه آنها دو بیجی کشه تنیه کشه کرد تنیه Evana neciye baveriyene, duhazım bivan gotunna, siyaseta Kurdu Kurdistani siyaseten entegreyi Türkiye bakın. U ecbeyara amade jihene mıhabın, yani Banga Selahattin Demirtaş yek jüveye, tu Kılıçdaroğlu hünel çilehev halal bakın. Panzda rojbere Kılıçdaroğlu guaze kandile besere ve de biruhinim. Kandil Rezeçiya ke kul Başur Bakur Rojalat Kurdistan direj dibi. Baş ev Kılıçdaroğlu dibe ez kandili be sere Kurda da hilşinim. Dava halaliya çilmedikin. كيف فؤاد دميرتاش بحث عليه حقوقي جي كريه داخيان ياخذ يعني دبي افغافك اللي دبي بايويدا دادگه هبن دبي تاوانبار بين جزاكرن او جي هيا لي استخوازم لفر في بپرسم مثلا دروشك وهذا حق كسكي يان بارتيكي هيا لسر ناوي كردان مثلا دركه وهمبري جهبي ببيجا ورا ام لهف حلال بكن ورا ام جي صفري دست بي بكن Nahal Bakur Kurdistan'e milleti Kurd siyaseten temsil nave. HDP ne temsil kare milleti Kurd'a, ev buxad bejin em ne temsil kare milleti Kurd'un. Ere penşeş partiye mey Kurdistani hene, fakat ev jî kabiliyet avani temsil etine ku milleti Kurd temsil bikin. Ger rasti hebe millet diser parlaman adeten temsil kirin. Taku Bakur Kurdistan'ı parlamanek tineve, tenha parlamanek dikanıl serna ve milletteki bipeyve. Diset sala 22'ye de tu parti serna ve milletteki nikanı bipeyve. Bu ev partiya ko anuka kabiliyeta ve temsile heyici, juha millete Kurd temsil nake. Ne Selahattin Demirtaş u ne partiyavi, eşkere bir zelali dibejun ku, em ne temsil kare millete Kurdun. Em partiyak siyasiya Türkiye'ne. Ger siyaseta Türkiye bira duxwaze ev keşe çareser bibe u müzakere bibe bila bere bi dagirkeriya xwara rûberû bibin. Bira bere hebûna welat û milletê Kurda qebûl bikin wê çax di ser rastiya welat û milletê Kurda de müzakere dikane bêmeşandin. Müzakere du partiya ji bo nizanim nîzama parlamenter ji bo nîzama serokatiye evana danstendinê Tirkiyevî ne eleqa wê bi kêşeya Kurdistanê venîne. Her du bere jî dibêjin em her çar xalê ewilî yê makezagonê naguherin. Wate çi ye? Wate em hebûna milletê Kurd û hebûna Kurdistanê napejirînin. Baş e devletek an partiyê siyasî dema rastiya welat û milletê te nepejirîne diye bûyre çi müzakere bikî? Tenê riyeke ye te teslîm bivî. Ne ku te milletê xwe temsîl bikî, te teslîmî siyaseta serdest siyaseta Tirkiye bivî. Bona ev pêvajona di vî heftê salên dawîn de me gelek pêvajoyê werdîne, me gelek gotinê werbihîstine, tekane armanc, xapandin û asîmîlekirina siyasî ya siyaseta Kurd e, milletê Kurd û siyaseta Kurdistanî divê bi tundî van lîstikna red bike. Gelekî spas birêz Fuad Önen, siyasetmedar û şîrovegerê siyasî mêvanê me bû zor spas.